Ajakah bagi percaya gi buldus. Gilek jubur. Dak bagi warak dak buting. Mesti bagi kamai lah, ngilai lah. Berka expectation tu kalau makin rectify, ya ke jing bakalah. Mesti kam rectify. Ki MDC jongkaliang persya ke Khasi Hills Autonomous District Council hadian bakilami jendat na ke Dorbar liur jongka council ban persya ya ke jingwanra jongka executive committee jongka Voice of the People Party ya ke supplementary budget kelempat menjur shwa ya ke mangtingka bapura bat ke jingle don board ya ke bawanra ya ke voting kenang banyo ya ke jing menjur kilalet ya kendu ya usimbut menteri rangba ke jela ubakmi ya ketenat District Council Affairs uba Preston Tengsong ban pha tuklar hau ya ketei ke jingle don bor jong ke EC kabalayalam da ke VPP ha ke jing kran bat kilat pathai kubor unong yalam jong ke liang persya uba Tito Starwell Khan ulayat hu bana ke liang persya kala aila ya ke executive committee bahkan pinbei ya ke jing bakala hadian bala pinsangi shwai ke jing shong dorbar Henry andala wan phai biang shapo ke yeng dorbar ula keno baka executive committee kala shule don board ka ba shuwanra ya ka voting tang namar ba ka Voice of the People Party ka don ya ka jingbon beri kepercayaan yang berbakali orang on what rule bagi wanra ya ini ke supplementary expenditure to food right kita melak bantuba dibeli melak bantuba kata di suku di Thailand la ajon ni ka house ban ai la ini berpercaya kilawan berpercaya kita percaya ki bulldoze tempat ajakah bagi percaya ki bulldoze gilek jubur dak bagi warak dak buting mesti bagi kamai lah ngilai lah berka expectation tu kalau makin rectify ya ke jing bakalah mesti kam rectify ni kenduk dengi kalau ba nak yang komiti MDC ni sutu ba ka district council kada ni kan nodal department kada di DCE misuan ban apprise CE ke belajar atas ni position hamtam ni ka jingwan ra ya ka budget ka bam shong nong rem mom shong nia ka bam ya ka komiti di ain jong ka ed rules buat jong ka constitution ru tina takada ni ban suban ya discuss beli ki sultanat ba nakalian ka jong iru ila ai ka por ka kuluit ka ba niyo kan wani tu tip nambar wangi sutu ba ka district council ka ha ko ka DCE department unjuk aku gubernur dina takadaw nga so ba kani report ni yo kani kajing kendo ba so tenat pangila yo sipun kajing ajin buat duit kan kalian ini kita kasih kata kan nomla ban ban ni tu report dina ma kalong confidential meeting ke jungi mungkin nikmat kunjung na kalian kenhun yang apa dia kata ngam lah dan mereka itu bang aku apa itu lomba nak kalian kejungi kumbakalong mentarasi nila walk out naka house mentarasi kalomba kawe kalomba haka constitution haka edi rules lani haki rule di an kompanya dorbar ban introduce ya ka budget kam judan kam ke Kebuting kawan tang onda ngila move ya demand of grants ada kidon ki court motion ada ki withdraw ki court motion kata kamu kadon ga voting ni ka balengo kata kasi kalau bagi dai ka bangi house kalau ba la pawara man da voting kani kalau ka 4 juta kayak mo 4 juta ada ngipek na ka rule atong ka rule number 115 tinggi kalau mention itu bahwa CM dan dia mencat finance lah ben introduce ya ke statement nama kan datang ke introduction dan ni ban introduce ban please ya ke budget ti kam ka question of voting kam arise ka question of voting kam arise dan lengo batasi pak malah create another president keempat juga ha ka ba la penyak ke voting tela dalek voting tela sutu bagi kidon yang number yang rehoi ngi work out mentasi kum gadak dan arteri kita ke persya kita jingwan ra ya tu budget ke baar ngi persya ke jinglet banwan ra ka From the hills of the east a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams
From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live stream and dreams. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.